laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalata wa nasaha lil ummati wa adda al-amana wa jahada fi sabili rabbih wa abadahu hatta atahu al-yaqin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة المستمعون والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة طريق السلام أو سبيل السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى تقول تقول وقت ينبي آدم تدب ودي ينجل ودي من جاء مفتي النار صلى الله عليه وسلم ينترو يجول وحسنا إن الأرميد محمد صلى الله عليه وسلم وجول أحسنا ينبي سود ما كنون e wondiɓe makko ɓen ɓe fof maɓɓe iɗen seedo ko kanko woni reweteɗo go alasi wona kanko Allah. iɗen seedano nelaɗo men o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nulaɗo Allah, o suɓaɗo suuta delira giggol laare. iɗen seedo o yettino nulal ngal, o jamfanoki. yo Allah juula e makko, juula e sahaba ɓen fof, juula e kala jokkuɗo ko ɓe jokkuno ko Allah tawara ko adina ɗon jokkuden. Allahumma amin. musidɓe julɓe heɗitiɓe o radio laawol kisal, yo Allah hisinga en fof, o jarama, o weltanama, on du'anama, en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu nafir en ko wona e yewtede e o radio ɗo e radioji goɗɗi goo e konguɗi karama koɓɓen fof. en toriki Allah yo Allah longin karama koɓɓen konguɗi selluɗi ɗi o yiɗi o yarli wonduɗi e gonga nafayɗi, wonɓe e yanganade ka diina, wonɓe e finansude e o radio ɗo laawol kisal, e wonɓe e wakkilade accita waktuji muɗum anima o radio ɗo, e yiɗuɓe e heɗotoɓe en fof en torki Allah yo Allahu weltano en, yo Allahu lontin jawle ko wona e waɗede e mum kon, lontina jawle ɓurɗe moƴƴude waɗaɗe barki kadi. en tori Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe wolde ɓen yo Allahu longiɓe konguɗi moƴƴuɗi, yo Allah arsu ko heeɗi ɓen kadi faamugol gollitira. haray hiɗo jarna, hiɗo weltana, haray komi ardita ɗon seeɗa tun andintinnugol ko raɓɓiɗi ko fii hippugol gite muɗum haɗa darali ko harmi. hande zamanu mo wonɗen e mum ɗo ko zamanu hulɓiniɗo, mapinɗo, aninɗo, piiji dareteɗi harmude ɗi no ɗuuɗi, no weeɓiti, no yaltitidi cenɗe ɗen fuu. wonaka téléphone ji, wonaka télévision ji, wonaka laawi, wonaka marché, wonaka l'école ji, kala ka on tigi bugi yitere muɗum si o rentaki yitere no yanoyay e hunde nde Allah haɗi mo darugol no mapini no anini ha feƴƴiti. ɗen andi oɗo fitina ɗeɗo darɗe darugol ko harmi e ɗi laawi e ɗi marché ji e nokkeli ka fof fottata ton, ka journaux ji, ka téléphone ji, ɗum ɗo no ani no mapini waɗi neraɗo men sallallahu alayhi wa sallam himo ananno emo mapani en fiɓe sonnaɓe ha o maki hadis wonɗo ka sahih bukhari ka sahih muslim, hadis mo usama ibnu zayd radiyallahu anhu filli o wi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala ar-rijali min an-nisa. mi accali ɓaawo am fitina hulɓiniɗo ɓurɗo lorrude worɓe ɓen edi fitna sonnaɓe ɓen. o maki kadi fayin e hadisi wonɗo ko sahih muslim mo abu sa'id al-khudri filli o wi Allah sallallahu alaihi wasallam maki inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha wa yanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi an-nisaa. o maki adna on no lewni no weli no heccidi, Allah lontinira e on e adna on ga, ɓeɗo feƴƴa, ɓeɗo fewndo, ɓenɗon kadi feƴƴa, woɓɓe lonto. o ndaara ko honno gollirton ka adna ga, honno waɗirton ko o yamiri on kon, accon ko haɗi on kon. nelaɗo maaki hule aduna, rente aduna dey, rento ɗon kadi sonnaɓe ɓen, rento ɗon sonnaɓe ɓen, son renaki on heɓa fitna e sonnaɓe ɓen. o wi sabuna banu israila fitna attinoɗo heɓude ɓe on fitna ko iwrannoɓe ko telenka sonnaɓe. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ka alqur'ana makko qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un.
wi'u ɓe gomɗinɓe worɓe yoɓe hippu gite maɓɓe ɗen yoɓe reenu farjiji maɓɓe ɗin taw ɓe dakumito ka harmi dakumitade ɗum ɗo ɓuri ɓe laaɓande sabu Allah no humpiti ko woni e gollude ko no ɗuuɗi ha hadisaji fi muɗum laaɗo ma kan no Ali radiyallahu an hadis wonɗo ka sunan abi dauda mo e ibnu burayda filli itte ɓiɗɗo makko e itte ɓe makko laaɗo makani Ali ya aliyu la tutbi'i nadrata fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhira laaɗo maki Ali wotta ndaaru jokkintinna ndarɗe ndaara hay gayna yilta ndarta kadi sonnajo janano o wi sabu ndaarande aranere nden ɗon Allah no yaafima ko andano ko a wicci tun gite maɗen yanoyi e makko ɗum ɗon hiɗa yaafa kono so a yiltitoyi kadi ɗimmum ɓayɗo hiɗa andi hannde kadi ɗon naaka ndaarete sa ndaaritoye ɗimmum ɗon haray ɗum ɗon a heɓa bakka to hewre muɗum ɗum waɗi oɗo yimo goɗɗo gono wi'i kullu lhawadisi mabda'uha min annadari wa mu'damu nnari min mustasghari lsharari walmar'u ma dama dha aynayni yuqlibuha fi awni lghayri mawqufun ala alkhatari kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha fatka sihami bila qawsin wala watari yasurru nadhiruhu ma darra khatirahu yadurru nadhirahu ma darra khatirahu la marhaban bisururin aada bi darari o wi tanaji ɗin fof musibaji ɗin fof albala'uji ɗin fof accident ji ɗin fof fuɗɗorde mum nden ko ndarɗe ko ɗon woni fuɗɗorde nden fettere yiite nden ko ndarɗe awdi boneji ɗin ko ka ndarɗe fuɗɗi o wi ko yiite ngen ko nge janɗi wo fuɗɗorde magge on ko fettere yiite wootere o wi neɗɗo on fannin himo ƴetti gite makko mo yiltindira ndaara yimɓe haray himo e hoore dangereux molanaɗo no hulɓini haka o hattini ɗon haray ɗum ɗo mi faalno ardinde yeeso e tumbodira men ngal hannde ka radio laawol kisal ɗo haray ko andintingol hoore an anditina siɓɓe am ɓen haray mo ɓe yo hiw hoore muɗum hiwa ndarɗe nden sabuna ko fuɗɗote taw ko ndaarugol no amiru shu'ara wi noon shawqi ahmad shawqi o wi nadratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u o wi ko fuɗɗorta bone on ko ndaarande ndaarindirgol ngol leppitondira si ɗum ɗon feƴƴi moosidirangol ngol si ɗum ɗon feƴƴi hiwrondiral ngal si ɗum ɗon feƴƴi yewtere pooɗo si yewtere pooɗike rendez-vous waɗe si feƴƴi ka rendez-vous ɗon haray ko woni yeeso ton kon koko hulɓini kon en torki Allah yo Allah dande yo Allah reena yo Allah hiw en yo Allah ayno en yo Allah reenu tere men ɗen Allah waɗo hara tere men ɗen ko watten ɗe koko Allah yiɗi o yarli on hara en ƴettali neema Allah on yeddirɗen Allah ɗe tere men ko neema Allah ko dokkal Allah sabuna mo ala gite sa yi no gerta e yahugol ayi bunɗo no mema a tawa gite ko jawdi ɗum noon tawde ƴettu gite ɗen waɗen no yeddirko Allah en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah reena en tere men ɗen fof o relna e dina men kan e finde men nde o jasakumullahu khairan hade nde wawi uttugol e lande ɗen hajja wonande wonɓe landare ɓen wa barakallahu fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal